ebisese byewuunisa eriyo bakyapasonizi ba NRM abaviireyo bakolaka baganga basiima President Yoweri Kaguta Museveni olw'okwirayo okuwa ekifo Honorable Mire babiri babalanda kubwa Minister for Presidents. Ate Kamuli eyo eri abana NRM baviireyo bamyukira Eric Mbira onabaira apinga ngaino the right honorable Kadaga ngayogera ebikankana Mbira diro oyo tomuzanirako oyo oyo asingolo oyo mukambwe asingo wamabundo okobyo otie Kamuli eyo Mbira otie Kamuli eyo eri amawulire agasesa agasa kugabira nagalira kuberi agakabaka bigano baitiza babalanda obwa minister agogasesa kusano nawe irate bwaikiza babalanda obwa minister kisesa butife tubatukola story tutolayo obuvo n'obwina buti obuvo n'obuli wako tuyako obuvwa imete mwede byali gano tuleke ole yakoba Mbira RC5 owe Kamuli nzembaire musabe bigamba atabana bingi ku chairman wa NRM mu Kamuli otabana bigambo bingi kuba abantu bakwina mu kukwesubi mu kabiri mu kwira mu byantala atenga byawa oyine emirime gyegindi gyokola tugidi bulungi tonda kukwagera kwino wabula wetereze kubanga abakulu abantu nakubalinga mukamwe ebisere nibo bango eri kunigirizibwa otya byofuzi byawa saba ido nabo inenga bali kunonya mwami Roni Mulindwa Roni Mulindwa ono ne yalinga mu group eno bashiba ebakiniramu njijifuna omwami oyo mbo abaire yakola raketi ye nga yakuzana butambi busegu nogo mwene kushimbidia noyo yasoloza abana babugala abaire n'amakanda mwidinda muno ati mwe kubamanda mwidinda muno era olinga ku butambi oti wawo nerera noti nikawalo buli n'abana bayifemba bwine mu kwabana bali ku sempichi ataba kubakuluye yali yakola business bawuda yakola business yakuzana buliro mbo bawuda so butambi ningirire nakobate mukabaka nansasira ndibona member wa parliament we waimwe tomwogeire ko alikutubuzabuza n'amawulire ago eyalangira abantu omutiere gwe balire osirike bwitu amawulire agandi mwaliro omutiere gwa munene notogera agate ngoli weyo katukulingirire kuba amawulire ne woli na story otekweka sebo olikuyaga yabinjo obwire bwe mujja muzindalo wano member wa parliament okulangira abantu abalozi omutiere guno gwe balira ni kulumbe Zembewunya bakaliro waimweyo tuli kuogera ayo mubona bwasirike anti abajamugereza kandi aliko bati takwisimu eno omwana ampaire story yali ebitede agekalira gabirako eyo tutajayo akasoka abuze ekyo kya mbole yakola keke era birakasombo bajako mu prison ingeri yone zira kasoka mbale takasa kasale nyama zira bakozi kasoka President Yoweri Kaguta Museveni asubira okwogera ku eri ensi eno olunaku olwokuna then which eraida batusomere budget oba embalirira ajja kwogera ku eri eiwanga tajja kwogera ku nsi buli lwetuwulira ajja kwogera eri eiwanga lya Uganda ensi yona n'abali ere bajja kumuwulira magombe buli lwetuwulira kigambo President Museveni ali kujja kwogera ku eri eiwanga waliwo obulwaire obulitambula ng'Ebola nga twerelikira kino bakyeta okubala mbojo tola abana ku isomero kino president kyajja okola bakyeta State of the National Address akyogera nga betegekera okusoma embalirira ayogera leero mu wiki ayogera nga ku lwokuna aida kuira mu kwogera budget eba ku lwakuna wiki ere abantu bali kulingirira mu list y'abagaire obwami baminisita balonze bakati President Museveni aliyo ni gundi eyindi oba ne bano bonka ngeno teri kuzitoga abantu bantabulanga banakuta bantu kuminza ki musime ku okulingirira omuntu omusoga nga ataimawo yakoba ati bino batuwaire byo yani maze galekayo oli kwogera ko wena okaza abamani abo tubeta byo ebyanswa abachala abamani sebo bali beta byo ebyanswa kibino ayera abasoga emberega yemwene eyo kulenga abali achapati asigala nderega bamwe abati butiwe oli kuba minister nansina tolona ko atuletera amawulira agasesa ayo bana abesago mu biko buno agasesa iwe oli kuba minister wedawe lendo kuba la DC 2 na musanfu nabona bajja basura ayido oli ne kintu kye wayogere ne wuni mara